Orians di lipo hi kan taksa a thau chia cholesterol in siam tu lo veng tu le thian fai tu ani mitam takin hrisel na lama har satna chi sang sang kan tok thina chung zinga langsar ber chu cholesterol hi ani India rama phei chuan mishinga har satna thleng zinga apani na ani hialani kan taksa a thau chia a in siam hnem chuan heart attack te thisen sang te athlen thein kan ri na po asan pha theya thau pai tam chi thil kan eya kan in hian kan thisen na tho ati chak lo theya in soi zoi that lo le sa ei tam te hian kan taksa thau chia siam thinin chu thau chia lo in siam chuan kan thisen na tho chu alo ti muang ta thin ani chu wang chuan kan lungpo hian na a tho that thei lo pha thina kan thau chia in kan thisen kal tuang tur alo dan hian thisen sang kan nei pha ta thina kan thisen zam thlengin ati chat thei ani cholesterol hi chinhia tension thei ani a cholesterol thalo LDL le cholesterol tha HDL kan ti te hi ani cholesterol thalo thau chia hi kan hrisel na ata na thalo hle maya chuti rualin cholesterol tha ve thung chuan kan taksa awong fai thin ani kan thisena cholesterol level hi asang ani chuan kan thuak le kan lungtan a hlo theya thau chia chu kan taksa a apung zel ani chuan kan thisen kal ti boin alo dang chat theya chumi chuan kan lunglama har sat na thlenin lung na tho ati boy china chu heart attack omna chan chu ani thau chia in kan thisen a block tlat chuan stroke kan nei pha thei boka heng har sat na zong lakata fili mi du'a LDL le HDL level hi normal reng tura idu ani chuan Orians di lipo hi nge yang che di lipo a hian polycosonal le xanthons te a oma heng te hi thau chia paya thau tha siam thei tu te anni polycosonal hi fu atanga lak cho ani a hei hian cholesterol sang tur ati hniam thei ti fin fi ani xanthons hi mangosteen thei atanga siam ani antioxidant tam tak apai buka hei hian thisen na tho ti chakin thau chia pung zel tur adang theya kan ko chunga thil thalo omte athian fai thei bokani xanthons hian kan lunga tanga thisen in pam chhuana thazam artery na tho apuya heng mai ba ka hian cholesterol tha in siam tur po in apui thin bokani Orians di lipo hian thatbik na chi thum maneya chungte chu anti aging agent ni in vunchuar tur avenga tar harna ani hei ba ka hian antioxidant le antiviral agent kan taksa a thil thalo le natna shik omte tibo thei tu ani di lipo hian kan thisen luan dan density a control thin boka kan taksa a thau chia alo pun hian kan thisen hi akhang pha theya thisen kaldan le a na tho amu mal lo awangin kan lunglamin har satna a to pha a thisen apam chuak tha thei thin lawani heng har satna kan soi zong te sukyang thei tu om chun chu Orians di lipo hi ani e di lipo hi kan lungtan thian tha ani a kan lung hian engtik lai po in thisen lak luwa sem chua le hi a na tho berani a kan lunga hian do ta oma heng do ta tang hian thataka thisen na kalanga yani ama ero chu kan lung do ta hian thau chia alo om thina thisen a in pam that thei lo wangin lungin thisen pam tumin thei to pa chua kan lung phu alo rang ta vak thina ni chu wang chuan kan lung alo ha a alo cholta a chu lung phu chol heart attack kan ti chu ani heng har sat na lo thlen thei na chance ti tlem turin kan lung do te hian thataka thisena pam reng thei anga yani kan lung hian kan tak sapeng shanga thataka thisena thon chua thei na turin a chak that anga ya lungin na a tho that thei lo chuan thisen kaldana mumal lova kan tak sapeng shanga har sat na a thleng thei ani Orians di lipo hian lung na tho ti chakin a chan puya thisen sang le hniam tur vengin thisena bol hlom te apai fai thin ani